Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya meresmikan Dewan Penasehat Keamanan Luar Negeri Cabang Bali atau disebut juga dengan OSAC Bali Chapter pada 30 April 2019 di Hotel Courtyard Marriott Bali Nusa Dua Resort. Dalam kesempatan tersebut, Kedubes Amerika Serikat untuk Indonesia bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI memberikan pelatihan ekstensif kepada para petugas responder pertama dan staf keamanan Bali Hotels Association. Konsul Jenderal Amerika Serikat, Mark McGovern, dan pejabat pelaksana Wakil Duta Besar AS di Indonesia, Brendan Murray, membuka acara peresmian OSAC Bali Chapter yang dihadiri oleh lebih dari 60 General Manager dan Direktur Keamanan dari berbagai hotel yang menjadi anggota OSAC. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan komunitas diplomatik, Kepolisian Daerah Bali, dan BPBD Bali. Konsul Jenderal Amerika Serikat, Mark McGovern, mengatakan, Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri adalah wadah untuk berbagi informasi keamanan antara sektor bisnis dan pemerintah Amerika Serikat. Aliansi ini memperkuat bagian penting dari ekonomi Indonesia, serta dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan bagi jutaan wisatawan asing yang mengunjungi Bali setiap tahunnya. Well, today's an exciting event. We're opening up and establishing a new Overseas Security Advisory Council. Traditionally, in the past, it used to be a way for U.S. businesses to communicate with the U.S. government about, shared issues regarding security and safety. But over time, in the past 30 years since this organization's been around, it has expanded to include, international partners, other embassies, other consulates, and a lot of other U.S. businesses and other industries as well. Specifically in Bali, it's very focused on the tourism industry because we want to maintain the ability for Bali to be an international destination for tourist, business, and global meetings. Dalam peresmian OSAC, Kedubes Amerika Serikat di Indonesia yang bekerja sama dengan komunitas Palang Merah Indonesia dan berafiliasi dengan Bali Hotels Association memulai Medical First Responders yang terdiri dari First Air, CPR, dan persiapan tanggap bencana. So one of our programs is called OSAC, Overseas Security Advisory Council. It's a mechanism through which the U.S. government and the State Department can give security advice to private sector, American businesses, help support them, but also sometimes international schools, faith-based organizations. And our hope is that by establishing a council here in Bali, because Bali is such an iconic destination, so famous, most famous part of this vast, beautiful country, that we can potentially increase even more the number of American visitors. And by exchanging security information, if Bali is perceived to be safer, perhaps the number of tourists from all countries will increase. So that's good for everyone. So we're very excited to be here. Dewan Penasihat Keamanan Luar Negeri didirikan pada tahun 1985 untuk mempromosikan kerjasama keamanan antara pemerintah Amerika Serikat dan kepentingan sektor swasta Amerika di luar negeri. Hampir 17.000 perwakilan dari lebih dari 4.900 organisasi Amerika Serikat berpartisipasi dalam program OSAC, termasuk bisnis, kelompok agama, universitas, perguruan tinggi, dan organisasi non-pemerintah lainnya. Novara dan Gung Krisna, Bali TV.